Patrick Osajima, you can call me Captain. Shemieko, Yoja. Ajwa Kulikumi. Moi, we need the echo because more. Hey, your friend me and the dust. You person who the echo, I just saw share the echo. The echo. That. Bruta. The echo. Baby, make you know the echo. The echo. Ashe for ya da mwasise abribia mo hwede ye koma programi ekoso kama pa sponsors amaso yasini nyame inshira mo bebre de ekoso de munim ne dada no ano ye go two segment na edikan no ye kokro any other for kwetwe nkomo de etoso biem etoda he etinye personal interview ye de mo stars ne mpanyifo bi ba program yi so anase discussion na de a discussion ya de mpanyufo akukudan bi pa ne beba so na ansana no na ye nkokrom ene krom fo nkotwetwe nkomo na ye beko ene panyini bi a wadi akutene ewo Ghana adwuma mu anase ka se movie industry ane ase yare nti ne ho nhyeda mfa ne kakra enso opese de ekọ ogina mu maye e kire se program na ye program papa ye ekọ ne na akotwetwe nkomo ye ba beto adwuma de no so Diego, baby, make you know Diego. Adofo, ne you will clone segment again. The buy your papa fie. Papa Kim Brenya, how ye actor. Ni fie ni ya ba ye never between home. Menemo, ye baba she abom. O my moon semwana, ajuma moon semwana, aya sitna moon semwana. Me baba chira u Diego, baby, make you know me Diego. Diego, baby, make you know be Diego, baby, make you know me. Sini chaya juma ya kasangasa wo. Baby, make you know. Answer na obi twese no. Yemmere so no de. Now we are acting, stage work. Answer na wonde na mu ade abeye. Ndi se kase me ko chiri kakra kra. Around 74 more now I'm starting a dressing, first in every try, nay, Africa Timber and a cherry. Naya Coswa, man, will be one hour casse, singing or buy, no, none we are the buy. None we are just a whom once more. Nemu answer na ebe team mu kumase anu ye ene na ye nua kosinyamche reverend kosinyamche ene opti ku okeka ye nyina bo mu se miracle actors guild ene etie nipa bebre to wura ne de medalase pa wo sa ayi esanse obaye no wotimi ma nipa no so bi sa tuyefo se ne mo nyina na mo anim no betimi abasini no mu yi a ebeboa mo obi ho abehia se obefa ade foforo se camera directing ne ade no sa che nipa no mo ho ebi di kra mi sakrantia recrantia ya ohui ofri mu no se debi ene mesma bosua kamdetwa enti nipa no bebre ama okonyam chede ednase obi a obeka se akosinyam chede kumasa de mu de challenger enti de aseda ebema no papa na me ansana me be free senior acting no ase no na mo coach center na tna wo not place group and the film stage work ahead na nyano ansana etis mo be acting de asema pesa mkache mkakrase moi sese na mo bemu ni moi ma bemu kakra no mo nhwe yeso se kwa na ye fa so a ye asotie ye go ye ho bre ye wase ni ye ta dwuma di amra bedu se sere mo ada mama mfa nye kasefi kasakoa no ne bi a emfata Mubasa na se mo se industry ti me futu de se sere mo ara obia momo de se obehwe ne wotie directors nso na enye pese bi munya ene mini mo ahwe se de edru sa amre yi a ya ye kai se
ya boa medie no saa na mso ebedum bi amso mba ya de na mso edimosi ya na ti nyina me mamombo ne yo Dieko, bedi mekina ube huru dieko. Ya kwaba papa se wo hwe program nya nyame nhira pa se mpo ohonto ne utim ne de ekofo twetwe nkomo ma program e ekoso yeso de ebe kan se nyame mfa ne nsa nto so onfa ne munyam enta bibia wo ye echi na o ma nkwate interese de abre ne abre nyina ye be ba ho asa ne wa ba twetwe nkomo ne wa ma enimde afa dwuma ye guso ayeye ho he ne de nya senketo mema kese mienu bi pa ba fie ha de abana na wano ye de na be bo papa what is say Nyame adom. Papa also what is say Nyame adom bako meniaba. Empanyufui Mr. Daniel Yeboah, General Manager Ewo Trust TV. And on any share yellow no. Or hajene pa papa no on any share yellow no. Ne so ne wa share shirt come esi nani ama de okofo. Akwa baba program yiso. That's pa meniaba. Papa, wo sha ho. Pepa chom she ho pa. Eh, to nka che. We ho bebre. That's papa. But what you say? Oh, nyame adom ye ho ye. I hope so ho ye de. Hey boss, what do my best here dey somewhere? Yes, bibia ye come on. Oh, fine. But ye ka say Mr. Daniel Yeboah ye hwan? Eka Mr. Daniel Yeboah bebre no omu gise o ka se Danny boy. Danny boy. O ka Danny boy a fa kumasi ha ene no men kan se Ghana titu my radio pen enti ye ka Danny boy a am se ombehu me more asese o be ka se Daniel Yeboah. Nzen ko watwetwe ne ye ko mema mwasetena ne niema moye dem person bisa ne sa Danny mema ya mu ase ye obrofo ka se bia ka se faithfulness mema mu ndi no korokora e ba ware ne mpana twema Se de menu aba obusai asema emoduye aseche ne se enkuta hu di efa mema ho e wo ma side no enukuredie eni ehoma ema machire mu se ema ne bi ho a seven producer wo mu akasa hu wo mu a se de ombesi ayi wo mu akire mema no ya na inside so at say because wo fa no na ukushia no de wo no obeye ne ho akire wo no se inside because inside a se enko enye pe asiche ne se oba no ba wo ba no wo adwen bi a wo de ba adwen wo de ba ne se oyibidi wa adwen wo de ba ne se obaji bibi no akọ adwen wo de ba ne se o mama metena se me betra ne bia me ne be man ahwe ne abobra ne Mr. Eric be bobra daachi on de obeye aben wa ha let's just wa pen no de akọ enti yeso mema no yeso so ya fa ho adwene anase mema na aba na ba fu mema no mo so fo mo adwene se de obedi bani ene yeso so de edi be hia o mo so ni sa na se ye chance su tire na ne ye nya no sa Mr. Dan yo de me ka adiafo de so fo kan ni se ya na abusuafo no yeso yedua hu bubu because oba ne kwa wade de tu di trim kra ne se unya de pa fa bra fie unya kadea ukuru dia ne ye pian ne de ko yes it oba ne ba no bibi ehye na dwunim ana ode ba ware ase ade so oba so awodo so ye bube se yesi oba on tra ware ase nche no wodua banche kra na otu banche onua ai tutu aro de ato yes so eno so be ma no so hu bibi sa se obey se nko oba se oba beboa me ana so ye be trans ya bebo bra no ono wo adwen bi se won trimu a na ma be ma no won so afa do ho adwen enti no be issue word bi se bedi wa sa it is an ekro say the program is sa na ekro ti ma he yesuban he na ma mema no yesuban na ma mema no ayesa ya be ka jinka to abo afọ ye be beto adwumade no so hello your friend is of mama na na Hayford me yen century me say actress eni nyuma hodo pii ekeka ho enna madwumadin ti mapo me den ho hia me papa na se bad mapo me den ho dia enu ane chifax mixture punche
Jifax mixture nti mini sisi yare bia eye so flexible baby a wo beto afa bia mitimi gina mpaboa tenten so just Jifax amama your best mu ankasa mini abema ebema wo so wa ye be mama pa senti a meji Jifax mixture tumpre kopani say eduro no ho te ye de afa abefu nimde kwan so eni fidie won wosuom e na ye ne frenchem kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jifax mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi e be na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala no fo ana akwala a onyanya emfie dumienu Jifax mixture pa. Dieko, baby make you now be ulu dieko. Ya kwajen krato aba afeni wo hwe dwumadie ya program ya wo hwe din didi okọ ya kan de okọ anu agiso ne ye di akira mpa program papa ti abribia adofo ne ahwefo etena se ehwe program he bebre benya suya dene befa afutuo ni nsem bebre ne program ehwe a obenya yegusi atwetwe nkomo ne nkomo a ye twetwe ne ye se mema besuban ya bedi tv ya ne beso be kire ba dwene ewo beso babra bom papa ada ne mema mo pemma ba saisa Yepema broni beka say bad girls obi enu ho pe bad girls sa obi enu ho be ma o ka se be ma pe bad girls a kwan bi so but okoware anko pe bad girls o kan bad girls a meja tum say e bia tam osisi wo no ana say wo nware ye no bad girls no de obepe no no ma nanti because eduru ba bia bad girls no do mu ekoba bia se de ekoya eko what I say but eduru baby a wo ba be ware a unkohwe se okwakope obi oye bad girl na wakwakwa ware no enti man metu omufo se eduru baby a wo musoso nyeden omunhwe omuhu yie because be ma no tamo no otwempra no obepe se de awusitie no mini skirt hwan hyehye we yiyi ho ma yenko yemura ha yenko we yenko yezei yenko ono obekọ but eduru aware so aka hu se wo be pack wasi wo no kwakopo obi a o hye ye kan say efficacy ma ba wata de bi si ni na se ye no ana wo kwakope ni panyini bi so a ole ni yire ye kurasini wa jana ko fa akura ketwa na akura ne taware so akura ne hwe ni nyuma so ba no ne na abere no lo ye kurasini o ntimi ni mpie ni nyi ye nti ba na ne yire ne wa ashoka watena fie second wife he abrochire ba otim ha ba otim eno so na American on say individual differences ana send your work on na sa me fa no ata say but wo hwe ne duduo mu a ye bibia ne ya kan duduo kabia wo hwe ne duduo mu dia wo ye no high no dia aware no ubenya ba beche so but e dura aware mu dia ye be hwe obi a onani da form na wonye basa ada ni da form a wo hu se wo no bobra ebe yie no abrabom ansa na bia wo be ware na wakwa ware no because mi hu be ma bia wakwa ware a wo se hey me po bi on ma bonti o ye high what you say ana oba we ginam na be ma wakwa ware no debi entesi obekwa sori fie okay ye coming here kakra on say empani say esuo na ebo tama wo wiase no obi nka se na me ka se obi a ya kwalada obi a fa wiase da ansa na sabi na ni free abaye sofo na asa abaye panimu bi ana abaye leader wo fie the time wo wiase no bra wo bonani ade no eho ba na obefa na wo ni aba form no a sabio wa leader wo fie ana sabio wabaye panimu bi no eno so no wo hwa eho ba na obefa enti se ebra wa ye leader no anaso abaye panini no woda so kofa sede na wote dadadade mu mbranti bremu no aba beto ho so a in fact they don't person me chene say wan kasa na wunnim baby a wugina ne de opesa wo ye because obia pasumdwe obia pede ye obia pe sabio oba nani da form no ne na bobra sofo ntwa no se wo bi se bi wo ye sofo tinko fa ba bia bia se ba ye de nye sofo ware no so tin se sano mani ba sene ba no hye gon no suno be ba cho mama mi hu aye o se sana se onu ana onu no an kasa no na tewo me mfa ne se wa ko hia ba bia ba ye de be kasa o ye wiase ni wo ye sofo abere bi no
saa ba no tim bebo asofo no asene ba no kita bible shegon okay enye ade a hyiren bia na ye gold anafe obi anim sakroma na enso ncheche nkoko de nanim sakroma no ocheche enti said ye wokan eye saa na te ye obi wo ha excuse me to say bia you said address you no ebi e beka say bia on sese o ware sofo but ukoma wo na esa o ware sofo dan obi a the skirt sini na ase dan obi a omfa bibia ntoto ne nsa dan obi a ebi a nails si wonye ne nice dan obi a ontwi nanim dan obi a ebi a omfa bibi ngu ne kom no oye pateku and wadi odwan mai dai edura no enti was question na obisa me no san metime yiwa no che se enye de hyiren bia no na ye gold enti sabi producer say de ye start ye ka no enipa bia no so pese obobra so pese wo ye leader etwa se wonya oba ni mu no otimi wonni ho a otimi esiesie fie osasoboafo otimi hyehyɛ wachi nya de wo kɔ a wobɛba no na ensɛm pewa na gufie eso obesolve wo kɔ a no ayafra wo ensɛm sei na wo yira yo mfa nkosie ne ade no wonya ba wo kan bibi wo se papa bi a na o wari obi a nipa kɔ no yɛtete kwa o hye gons o hye isini na ase wo jana kofa obi a oye small girl woni na hyehyɛ ne nneɛma sei odi na dwuma nyina hye ne nsa ebi ani mu no ohun sɛ o hyehyɛ ne nneɛma no oboa no sɛ oni hɔ a obeba ne nachi kama sen nire no ti sen nire ma sabi otifie no a nipa nyina nim sa ma me de oye ayi o pekasa no huni asem enti sa na me nua ba tie ende enkomotwetwe ahia na yeguso aye ka no ye kwaje nkrato ye bebe to adwuma de hello your friend is of Mami na Hayford me yen century me say actress and nyuma hodo pii ekeka ho enna madwumaden ti mapo me den ho hia me papa na se ban mapo me den ho dia eno ane Jifax mixture bonje Jifax mixture nti minisisi yare bia eye so flexible baby a wo beto afa bia mitimi gina pabo atenten so just Jifax mama your best mu ankasa minia bema ebema gusu wa ye be mama pa senti ameji Jifax mixture tumpre kopani say eduro no ho te ye de afa abefu nimdie kwan so eni fidie wonwosuom ena ye ne frenchem kroje ye no nti mayeresa de enu wane Jifax mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi ebe ho na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala no fo ana akwala a onyanya emfie dumienu Jifax mixture pa. Dieko, baby mechina ube huru dieko. Yako jenkrato aba afi no he program here. Program ni din de oko notifia no waje so ene ne ye de akira mpa. Program ade oye de abiribia no we de akire. Yegusua ne nkomotwetwe no mema besuban ne beniama abeye ne ye twetwe ho nkomo ase. So na be ya yenua no ma so tifie no wo hwe bia. Obehu ade a bema se wo pekunu de a bema ne pene de on pese na be ya aware no ebekọ kama so oti ase so no o ye bibi na nkoyi ansro wo hwe program here no wasesa wosuban here no waware no etim aso nyame ani papa ala na asri sama babu say na ye say so na babu say o serious mema ba obo ne ho modere wo mpaso ene ba oye botiboti de hene mamonije ese oba oye obod ho modern de unya so oba obod ho modern wo mpaso because agro ne be da ni nyina ne mpaso ana aware ne be da no ane mpaso so obakwa akofo oba bia ebedru bed so na afa wuntimi nya hwe na woda ho de mokura mani nye ho be ma wo mo ho modern mo mani nye ho ekodru be yi akopra me so na be ma wo ntimi nya yi a yesi dan mamo ye tokas mamo ye nye de mamo ahia obeyi afa ho eti ye so ye penesa yo timi ye adwuma e wo bed so no ye so ye dije ho sa ye nya ne sa ye so ye pe yeah said the menu ye kan no anu no obi ni ho a opefo asem pakodo debi so atiase na wo hia oba no sometimes said you ubisa o kan bibi asa na ye bad this topic here so oba bi a woni ne kunuti no akofa young girl na papa no de japade nyina hye nsa no woni ne tisesei sometimes between basa e yesan nkomo ya yedi now
so na sabi oba be ma no kompaso anase mo di mpaso agro na wo da ho se de se producer wawu a dufochie ebe de na sabi producer agro na koso ana wo bi papa bi a wotime di ahyansa etwa se wo mane o makeka no so ati ase etwa se wo mane o makeka no we nye te se ye nwan ne fare ne fayin kosia bia ni etwa se mo ade nyankopon ne ye bibia uba ya sorry ya chichi emano emakofo no mo cheche be ma wo adaje no ka ho se de be ya be ma aware akoso because mame sa kwesi wo busa ne nei eno fakase na ma aware egu yeah I'm telling you eno fakase na ma aware egu oba bi ho asede ye sikisi be makra wonim onim ye said the idea so be memone you hu say oh be man not think gina ha mfa nkosia ne ade onim ye eno an so wo da ho sa ti je say wo be man no na sabi wan kasa wo dare mu na wo bekeka ho ne ade a na wo da ho sa so far sima wo kan wo twa no beni maami bi a na oni ni kunu e wo ho na edu anwumre na se be man e ba be ye adwuma be man na ni abre na oba be ye adwuma no oba mi ti mi ka che ne se me de me da hu wi akata so wa hwe hu wi akata so che se e modin bo na wo de wo so be bo ho modin na wo de che se wo de wo won te hwe ti no ase se wo de wo ya won de wo da ti kata so me ni aba se de okpu se tabi o frema na chocho adwumba oba no de wo ni be ma no wo di be hia no eno na e ma agro no ye de ade we ye cheche ba bi bebre this am kola asabi producer wo munru sadie etwase wo mudura wo ye no na ehun ya se wo mo etibie anase wo mo ko ho but etwase obi ehun no ehwe sofu hu oh sometimes ya na sofu no bi ho a ye ho spiritual obo se sofu bi na ire jai no obo hu se friend say ebi a oba bi ni kun ajai no ya na sade na why no ho munyo spiritual da bi bibia won bre sabre ni group etwase o mo wadwene ko ho spiritual semi nya na da wo de tonsan ma wadwene ko ho na de se wo yema oba no a mo nyina mo besusu mo so se de ye bible say etwase ye wo hye ye wo se po anu anwea no na bibia free maba eni ankomo twetwe hia na yeguso aye ka no ye be kwa akwaje nkrato ye ba ibeto adwumade ne so hello your friend is of mama na Hayford me yen century Messiah actress and in you ma hudu pi ekeka ho and na madwumaden ti mapo me den ho hia me papa na se ban mapo me den ho dia eno ane Jifax mixture bonje Jifax mixture ti minisisi yare bia eye so flexible baby a wo beto afa bia mitimi gina pabo atenten so just Jifax mama your best mu ankasa minia bema ebema wusu wa ye be mama pa senti ameji Jifax mixture tumpre kopani say eduro no ho te ye de afa abefu nimdie kwan so eni fidie wonwosuom na ye ne frenchem kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jifax mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi e be na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala no fo ana akwala a onyanya emfie dumienu Jifax mixture pa. Dieko, baby mekina ube huru dieko. Yaka kwa jinkrato aba yeda ashefo asesa biribi amohwe program no yeguso a etwetwe nkomo na fie ha ye de kese ma afa bi ato nkoto dwom tu so to wono yo ba se wa wale yo se ma me afa ni wo twempena so wo besi so wo so fa bi sho nkoto dwom na fa ba obra papa eno position be mpa no be position o de ni de ennem yo eyo kama pa ho se acho position ni de ubusa mba kwa na ubusa mmienu na amiensa de me pepa de amiensa de hin ye wo 69 eno ye de hin ye no ye baby a wodi wani ba hwese na me so me de mani ahwese aye BBC ye no de 69 69 yes ye no kama pa ana ye wo doggy ye no ni ye de obaro
akoto ho na wo fa na wo akiri no aha bukaya aha eno sei eye kama pa ana ye wo ba ko bi wo ho ye no ye fa ni spoon ha spoon yes ano say dey minchiro ye no de kam ye fa nta kakra liter na ma chiro oh zero chire spoon kama pa o ni ma de kura de o ka say spoon ba pa spoon so ye spoon ya oh spoon o so for ba ka dia na na spoon mi chiro spoon ala no ni jimu sei so spoon no akra ko ano de spoon so ye makatre eno anu mawie spoon mai spoon de akoya no ana msi mu wie mechire mu we yan kwa ano enye ya no de ba yo de msi mechire mu later yeah ja be say me the normal one yeah so for me ka adam ani fu asem bia wa sir normal one yeah so ba so da ho ma be ma sebi ebutu no so na wone woda ana ofaw so for yes I iri be ja ontemu onim sa be ja ontemu adam ani fu ne de ye de tete kwa wotem onim enye kotofa sempoa ena enye spoon enye ene hwe na ma aware no ana se odo no ebe so for ana ma eba no abebem yes said ye ne ye church first na said your ban be da be so mu ana wo so be so ne mu na mu mi no mu be si wa kan say clicking mu be si ha clicking mu aye no enne na be ma agro no aye de enne die ne ba tinye so do se si ho ana se say before ye da ma si be bere se mo ba program no so nyame hira mo na ye wa chede bi wa ha bere bia no oba uyi bia na ye acho fefefe ti papa obeyi ba ko we chewe kara ha obefa he fia obefa bibia wo mbia ye de be ma o fine tu yi ni bokwa no bibia ma no de amam ye ka ye ka ye ka papa fa ka na mame papa fa ka na mame ye fa ka na baba spoon Mr. Spoon. Yeah. Mr. Spoon, favor. Me favor. Oh, the okọ for the program here. A football be brain in so out if you wafa. Software the question here onya ye. The mutual by any treasure ma be mo on give us one joke. Into obeka sere mbako na di agezi ani. Afi ye ba papa spoon ho a. Na new boy ho a. Also sing any love song in Chi and I say English on Chi on to odonyum say ya brofu ma na say Chi he or to kire fefe papa ye be starting hampony sing Chi odonyum ene be yire ne ene be me do wabina I love you baby baby hey Papa. Baby. Tiawa. Asreza bako. Ana so for yes sana. Unsa. Yes sir. Asreza bako. Yes sir. Ni aba yes sir. Atwa makam de yero. Asreza ba metime yi amamo an se. Akwa bi na omo afa cargo kagiti omo kotafo na oyin frama wo car nim na betini no emu se akwa na yin frama because no omo no so enti ebra o yin frama no na metini no itwa na ni ko here because agije metini twa na ni ko here akwa na o yin frama no na o se what ta fo na jeta o de ta fo so beka ta fo da ye ta fo ta fo ko ga no so de ke se da se abibia no ye woni ma ko pre ya de ma adofo enti we de Mr. Dani ye achede kakra ekofo edi o ma oni Eric yes yoko edi de ma yeko ni di echi
Amen. Adofo ne program he so aye de kesi say many age abro so mesia ne ma bebere ni nsa wo so a wo fie na wani age program ho benya nkada bia episode we he yanyima o ne spoon so tie o spoon de ho mechiri wan kira se o se akiri obeche mo kire ma nso ne ba be tuja ne de o she matade eye shelis wo be ho ne wo ahojo anaso be friend was 0247508080 madam crew nyina say atobra me director Eric, set designer Mr. Boache, cameraman, 2 Imet, Munina, Yamishira Obibia, Yamishira was so sabribia, what's na program so no she, a fay abua for maso yasana program yokoso, Nami Inshira Mokasi, Yet Obibia say, Yamishiramo. Bye bye. Deko, Bidi Machina Mahunu Deko, Bidi Machina Ube Hunu Deko. Meno no matiasi krom kukro apnaga na mi be fifi zemu me ba be tremo mama unieko menemo ye ba be shia bom o mai mun